Псалом 142. Маскиль Давида. Молитва во время пребывания его в пещере. Голосом взываю Господа. Голосом Господа умоляю. Изливаю перед Ним жалобу свою, беду свою перед Ним раскрываю, когда изнемогает во мне дух мой. Но Ты знаешь путь мой, на стезе, по которой хожу я, расставили сети мне. Посмотри направо и увидишь, что нет знакомого со мной. Исчезло убежище для меня, никто не заботится о душе моей. Воплю к Тебе, Господи, говорю, Ты укрытие мое, доля моя на земле живых. Внемли мольбе моей, ибо очень ослабел я. Спаси меня от преследователей моих, потому что они сильнее меня. Выведи из стенания душу мою, чтобы славить имя Твое. Мною гордиться будут праведники, когда Ты воздашь мне благом. תהילים פרק קמ"ב. משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורח זו אהלך, תמנו פח לי. הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד. הצילני מרודפי, כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי.